Weekend nziza, isabato nziza, tariki ya 10 Gicurasi 2025. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Mu makuru aramutse agezweho tugiye kugarukaho ingabo z'u Burundi zirigamba kwica inyeshamba zirenga 100 zo mu mutwe urwanya leta y'u Rwanda. Ese nibyo ese byagenze bite? Turabyinjira mu buryo burambuye. Ndakubwira ko kandi mu yandi makuru za kugarukaho uwitwa Wiringoma yahamije ko 23 itazava i Bukavu. Ese yabivuze mu zihe ngingo? Ndaza kuzigaruka nzigufitiye ahangaha. Mu gihugu cya Kenya, umunyafrika y'epfo y'imyaka 68 yasanze mu bwogero yapfuye. Mwahaye ikaze muri ano makuru uja gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zose za Impuguke Info, reka dutumikira abadutumye. Garuke mu kanya mu buryo burambuye. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusanga ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate. Ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Ubona inkumurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Nyuma gutumikira abadutumye, igisirikare cy'u Burundi FNDNB cyemeje ko nyine giheruka kwica inyeshamba zirenga 100 zo mu mutwe witwa RMCD FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyi zigabo z'u Burundi ziravuga ko nyine ziciye ziranyeshamba mu mirwano basakiranyije mu mpande zombi, ubwo nyine byaberaga mu ishyamba rya Kibira riherereye mu ntara ya Cibitoke ari mu gihugu cy'u Burundi. Icyo nakubwira nuko ingabo z'u Burundi amakuru avuga ko zafashe icyemezo cyo kugaba ibitero kuri uriya mutwe ziwuhora kuba waranze kwifatanya nazo mu ntambara zirimo kurwana na muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine aho barwana no mutwe twaje intwaro urimo wa M23. Kubw'igisirikare cy'u Burundi ngo kuba FLN yaranze kwifatanya nacyo baje kuza kuba nyine babifata nk'akagambane. Amakuru avuga ko inyeshamba zirenga 100 zo mu ngabo z'u Burundi nyine zaje kuza kuba zica ziriya ngabo zo mu nyeshamba, aho nyine zagwe mu bitero bibiri byagabwe ikibira hagati ya Werurwe ndetse na Gicurasi uyu mwaka. Social media Burundi ivuga ko kandi imirwano yabaye yaguyemo abasirikare b'u Burundi babarirwa ku 10. Ubwo urumva ababarirwa ku 10 ingabo z'u Burundi barapfuye, mu gihe inyeshamba zo zatakaje abagera mu 100. Umusirikare wo mu ngabo z'u Burundi ufite ipeti rya kapiteni asobanura ko bateye FLN, aho yagize ati twagose ibirindiro byabo mu ijoro, bafite intwaro zihagije ariko bajagaraye, twakoresheje uburyo bwo kubatungura kugira ngo tubice. Amakuru avuga ko kandi imirwano ikomeye hagati ya FNDB ndetse na FLN yabaye hagati ya tariki ya 8 na tariki ya 9 Werurwe ndetse na hagati ya tariki ya 3 na 4 Gicurasi 2025. Usibye inyeshamba zishwe, amakuru kandi anavuga ko
hari zibarirwa muri 30 zafashwe miri zikajyanwa i Bujumbura gwatwa ibibazo ngo hari n'izindi nyinshi zasanzwe mu kibira zakomeretse muri rusange. Amakuru kandi atangwa n'igisirikare cy'u Burundi avuga ko imirwano yasizafashwe imbunda zirenga 9 zo mu bwoko bwa Kalishnikov izo muri Pisolote ndetse yewe n'ebyiri n'amasasu menshi. Reka tuve kuri iyi ngingo rero twerekeze mu yandi makuru ari kugenda avugwa. Gusa icyo nakubwira wenda usibye ko izi ngabo nyine n'ubundi zisanzwe zikurikirana ibera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, biravuga ko ingabo z'u Burundi kandi zaje kuza kuba zahindutse mu mwaka ushize. Amakuru avuga ko nyine impande zombi zagiye zikorana inama mu rwego rwo kunoza umugambi wo gufatanya gutera u Rwanda, ariko nyine urumva bikaba bitaje kuba byorohera bariya bavandimwe bo muri FRN baje gukubitwa, ndetse bikavuga ko n'abagera mu 100 baje kuza kuba bicwa n'ingabo z'u Burundi. Mwihangane nituzava hano. Colonel Wiringoma yamije ko 23 zava i Bukavu. Icyo nakubwira ni uko umuvugizi w'igisirikare cya AFC 23 Colonel Wiringoma yatangaje ko uyu mutwe utazigera rero urekora cyangwa se ngo ve mu mujyi wa Bukavu. Ibi byagarutseho mu nama n'ubuyobozi bwashizweho n'ihuriro AFC 23 mu mujyi wa Bukavu yabaye kwa gatanu tariki ya 7 Gicurasi 2025. Yagize ati mwihangane tuzava hano. Colonel Wiringoma yahise yongeraho kandi ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwuzuye ruswa n'ubukene, yego kandi nta cyizere cyo kubaho mu gihugu kitagira amahoro. Na amagambo yatangaje nyuma y'igihe gito Colonel Nsabimana Samuel umuyobozi wungirije wa AFC 23 abwiye abashaka kwinjira mu mutwe wa 23 ko bagiye kurwanya abajura atari abasirikare kubera intambara nyamukuru yarangiye nyine bari kurwanya abajura. Icyo gihe yavuze ko kandi ingabo za FARDC zamaze gucika imbaraga, ndetse ko AFC 23 yigarura ibice byinshi by'urasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buryo kurwana nta kurwana nyine kugihari. Akaba ari cyo bagendaga bavuga bari muri 23. Ubwo ingabo za AFC 23 zigaruka Bukavu tariki ya 16 Gashyantare 2025, ingabo za FARDC ndetse n'abasirikare b'abarundi bahise bava mu mujyi wa Bukavu kubera nyine bari bamaze kugabwaho bitero. Akaba nyine ikindi kandi nuko kuri ubu ngubu n'ikiba cyende cya Kavumu zahise zigitakaza kugeza umutwe wa 23 watangiye gusatira umujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara nini ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'uko ingabo z'uyu mutwe nyine kuwa kane zagaragaye mu duce twegeranye na hariya harimo ahitwa Katogota ndetse yewe na Ruvungi. Akaba ari muri abice nyine biri hafi ya Uvira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka tuve kuri iyi ngingo twerekeze mu gihugu cya Kenya, aho rero umunyafrika y'epfo imyaka 68 yasanzwe yapfuye mu bwogero. Umugabo w'imyaka 68 wo muri Afrika y'epfo amusanze afiriye mu bwogero bwe, aho bivuga ko nyine yahaguye kwa gatanu tariki ya 7 Gicurasi 2025 mu gitondo ari ya Iparikaransi mu mujyi wa Nairobi. Polisi yavuze ko iperereza ry'ibanze ryerekanye ko Mark Lanon yageze muri iki gihugu tariki ya 2 Gicurasi mu rugendo rw'akazi, kandi yagombaga kuhava tariki ya 10 Gicurasi ari kumwe na mugenzi we rero w'umugore. Icyo nakubwira nuko bari kumwe nyine mu rugendo rw'akazi, ariko nyine bikavuga ko uyu mugore yabwiye polisi ko bari bagiye kuryama nyuma yo kurya, ariko nyine abyutse mu gitondo cyo kwa gatanu aramubura. Nyuma ngo yaje kumusanga aryamye atamwe, hanyuma rero ngo aza kuba ngo ariko yarajyamye hafi mu bwogero aho yari aguye, nk'uko nyine iyi nkuru tukesha urubuga rwa Star rwo mu gihugu cya Kenya rugenda ruyivuga. Hahamagawe
rero imbangukiragutabara ya Stan John ariko nyine bamaze gusuzuma akiri muzima bemeza ko nyine yapfuye. Bivuga ko kandi imiti itandukanye ikoreshwa mu kuvura hypertension na diabete yabonetse mu gikapu cya nyakwigendera. Polisi yavuze ko iri gukora iperereza ku cyateye uru rupfu. Ni nanga nsoreje amakuru aragezweho kano kanya, mbashimire cyane, nshimire cyane mwese twabanye, nshimire cyane abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo mudukurikirane. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, reka mbabwire nimugire weekend nziza, Imana ibarinde. Turaza gusubira mu masaha ari imbere mu yandi makuru aza kuza kuba agezweho. Hagati aho ngaho wa gatandatu mwiza, bajya gusenga turi ku isabato nziza, aho rero mwerekeza mugiye gusenga mushima Imana. Turasubira amasaha makuru aza kuza kuba agezweho.